Ininspeksyon din ang otoridad ng Pampanga Provincial Hospital, Clark, asahang mamuklat king fourth quarter ng banwa. Ay ning report. Makasadyayang may buklat king taluwing party ng 2025 ing Pampanga Provincial Hospital Clark. Ing piyakamumunang pampublikong ospital, kilubning Clark, Freeport Zone. Layo na niting manatad mas murang serbisyong medikal kareng Kapampangan, kabilang na ring migit 100,000 na talapagobra king kilubning Clark at reng residente king kasiping lalawigan. Inyang Miyerkules, ininspeksyon niya yung ospital king pamanimuna ng Governor-elect Lilia Nanay Pineda, Dole Secretary Bienvenido Laguesma, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at CDC President Agnes VST de Varadera. Ing hospital at inyang 143-bed capacity, 17 private rooms, 16 semi-private rooms at 110 ward beds. At inya namang kompletong clinical services, diagnostic at ancillary procedures at support operations. Tela ka JT kapamilatan ng pamagisan metong ng Provincial Government ng Pampanga, Department of Health, PAGCOR at Clark Development Corporation. Tuklo king 465 million pesos singalaga ning proyekto, 100 million pesos ibat king DOH, 160 million pesos ibat king PAGCOR at 205 million pesos ibat naman king Kapitolyo. Dagdag paketi magsadyay ang Kapitolyong 158 million pesos para king mumunang medical gamit. Asahan niyang maging operational ing hospital king last quarter o fourth quarter ning 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.